Demografsku sliku na Kosovu možemo posmatramo na dva načina. Dakle, jedno je trajno stanovništvo, stalno stanovništvo, zapravo one lica koje konstantno žive na Kosovu i kojih je sve manje iz svih zajednica, a drugo su sva ona lica koja su upisana u knjigu državljana koji imaju papire. Tako da na ovaj način će se povećati udeo Albanaca, etnički posmatrano, u ukupnoj toj bazi državljana Kosova, ali se neće nužno povećati promeniti demografska struktura na samom Kosovu, zato što su to lica koje žive van Kosova, vjerojatno neće ni vraćati na Kosovo, ali u tom smislu, u toj knjizi državljana, nadam da će biti povećan broj prvenstveno Albanaca, da nisu samo Albanci u pitanju, dakle, u toj situaciji su i Goranci, i Bošnjaci, dakle, to su zajednice koje u velikoj meri odlaze sa Kosova i stiču državljanstva tih nekih drugih zemalja, pa sad odliču državljanstva Kosova, tako da će možda neki od njih zapravo želiti da ponovo stekne državljanstvo Kosova. Ove konkretne izmene zakona, barem u tim aspektima koji su poznati javnosti, se ne tiču direktno srpske zajednice. Recimo i Srbi koji su napustili Kosovo, oni su najčešće, ako su odlazili u treće zemlje, u zemlje zapadne Evrope, odlazili na osnovu srpskih dokumenata. Tako da onda nisu bili prinuđeni da se odriču kosovsko državljanstvo ukoliko su ga uopšte i imali. Tako da ovo nije nešto što u teoriji potencijalno bi moglo da, recimo, omogući nekim Srbima koji su, ako su odricali papira Kosova, da ih ponovo steknu, ali mislim da Srbi neće sa velikom pažnjom zapravo ne gledaju kao ovom zakonu, ne tiče se direktno, osim što će naravno biti svesni toga da se na ovaj način možda potencijalno povećava zapravo udeo albanskog stanovništva. Promjena demografske strukture Kosova generalno ne utiče na ustavne i zakonske garancije koje postoje za nevećinske zajednice. Dakle, one su date ustavom i zakonima nevezano za procente stanovništva. Tako da, recimo, ukoliko i padne dodatno broj Srba u populaciji Kosova, to neće dovesti u pitanje njihova garantovana prava. Ali svakako da položaj svih tih zajednica koji nisu u većini, srpske i ostalih, postaje manje povoljan time što oni postaju još dodatno marginalizovana grupa, još da su malo brojniji u ukupnoj populaciji. Ono što je zanimljivo jeste, recimo, vidjeti ono što ovaj zakon se ne tiče toga i ovaj problem na koji je ukazano, to je da su neki Albanci zapravo morali da se odreknu državljanstva Kosova, ali mnogi Albanci u prethodnih godina zapravo odlazili u zapadnu Evropu i tamo se nastanjivali zahvaljujući srpskim dokumentima. Dakle, mnogi od njih zapravo su i srpski državljani, imali su srpske dokumente, srpske pasoše i poslije se pitanje, recimo, da li su oni zadržali te isprave, da li su možda se odricali srpskih dokumenta ili su možda morali da biraju da se odreknu srpskog ili kosovskog dokumenta, pa su se zapravo odrekli kosovskog državljanstva. Jer posebno pre nego što je Kosovo dobilo viznu liberalizaciju od pre 2 godine, zapravo veći broj Albanaca je imigrirao i odlazio u zapadnu Evropu zahvaljujući srpskim pasošima.